Aikari a itora ria Mung'au mbere ya muhuro kaunti-ini ya Embu maugite ciigana matiguthii na mbere kwirorera andu magikua kumana na guthuka gwa barabara. Aikari aya riu macenjetie ritwa ria gicunji giki gia barabara na gugitua gacuria muoyo kumana na andu aingi aria makuagira barabara-ini ino. Meri 3 mithiru we mwiritu gakuirire baba na kuirwe na tarati na ndeto icio tuli andu aguku tutiakenua nicio tuli enyenji riu tungienda thirikari kuu ya governor wa Embu county Cicely Mutito Mbarire auke atutethie na barabara ino tulimirwe tuvote kurutwa na itura riri rina thini ya barabara ana guku gwetu thie na barabara. Ndwava vetito gacuria muoyo ni tondu gucuria muoyo ni gukorwo mundu yani ni gukorwo kindu kigitwe vandu gitari vandu kinyitirite vandu ava ni tuonete mioyo mingi ikiurira vo na vagakorwo mioyo mingi ikoretwo iri ugwatire riria njira ino ivana uguo ni turona wega ni muoyo ni mioyo mingi muno ya nyamu ya andu ikoretwo icuritwe vo. Ni makaire thirikari ya kaunti ya Embu kumaninira ruo ruru na mathondekere barabara ino. Josephat Njiru akiuga mundu arwara mamukuaga na moko kuona barabara ndingigereka ni ngari. Ongia tumete kunangu tondu no atuciunie kuria kirima iguru ava turi vena kirima mwena uyu ni ikoragwa uri ugwati munene muno riria tukuite ngu gugakorwo tutingi mundu no aterese akagwa guku na agata moyo wake. Aikari aya maugite ona atumia mwena uyu makoretwo magitigira kuohanda kumana na mathina maria mageragira riria mundu arathie clinic ona kana ihinda ria kinya ria kuohoka na thina nundu wa mutaro uyu ni tondu andu etu ta mari na guku ngurumo atumia nini aria ringi maragia ciana na ava mundu ari murito ndavotaga nginya kwambata akithie clinic kana angirwara murimu wa kugia mwana nginya ngari ndingi kuruka na guku nigetha yuke mugire ni turacimicaga kumukua na ni undu wina atari muno gukua mutumia murito nigetha tumuvire thibitari tumukinyia na guku iguru kuria ngari ingivota kugia. Na kuri arimi a mira makiuga onao makoretwo na ihinda iritu makiumeria mira kuma migunda-ini yao kuria mathiururukaga kundu kuraihu. Eno ni yarutirwe kabinda ka MC wetagwa Makenge na yarutirwe ni kana gwa ndora mari mwena uria aramendagia mira na arengi maukanda kuthina nao gukanyade mathiete Embu na maundu maria mengi mararuta miri yao mosari na Embu maugite mathikori maundu ma mithembe monthe makanda kwa meno vitu kimwega. Ngiribotera Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Muiruri.